Ako oni koji danas meru vlade, koja na predlog američke administracije pregovara o rešenju ovog spora, predlažu da mi ostanemo u večnom konfliktu sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog ovog slučaja, onda moraju da obrazlože kako ćemo da izdržimo pritiske te zemlje u svetskim finansijskim institucijama koji mogu da koštaju naše građane i poreske obveznike stotine i stotine miliona dolara u budućnosti. Kako ćemo da izdržimo ponovno bacanje ljage na ovu zemlju koja štiti takozvane begunce od pravde. Oni koji kažu da način na koji vlada danas rešava ovaj spor se ne brani pravda i štiti optuženi za vršenje teškog krivičnog dela, batinanja drugog građanina u jednoj kafani i kafanskoj tuči, apsolutno nemaju pravo, jer je način na koji vlada danas rešava ovaj spor sa Sjedinjenim Američkim Državama jedina pretpostavka da taj pravni postupak bude prosleđen našim pravnim institucijama i optuženi će odgovarati pred našim pravnim institucijama, jer ovo je zemlja pravne sigurnosti i pravnog poretka, zemlja koja štiti međunarodno pravo, gde god da naši građani učine neko krivično delo.